Yen peninggalane adi dong sudah amon temanangi yen kekitu solah di ngewai wai do mekado nai ingu hatine pengide beline ani lan turang pitresnane jani dapang subo itu anake mengorang sampun nanganto sangat duwe tanpa adil pakai beli dini padidi beli sakit lakanan kosa beline adi lan turang pitresnane jani dapang subo itu anake mengorang sampun nangonto sangat tunggu